පැත්තටත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා සමාජිකයන් දකුණු අත පැත්තටත් ප්‍රධාන පීඨිකාව වෙත රැස්වන්න. දෙමව්පියන් සහ සියලු දෙනා பிரதான பீட்டிகாව ඉදිරිපිට රැස්වන්න. விளையாட்டு இரண்டு அணிகளும் வரிசையாக முன்னே வருமாறு அழைக்கின்றோம். அதே போன்று எங்களுடைய மாணவ தலைவர்கள் பெற்றோர்கள் அனைவருமே ஒரு வரிசையாக இருந்து இந்த பிரதான பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உதவி புரியுமாறு வேண்டுகின்றோம். திருத்துவக்களுடைய மாணவ தலைவர்கள் அதே போன்று மாணவ செல்வங்கள் அனைவரும் ஒரு வரிசையாக இந்த பிரதான மேடைக்கு முன்பாக வந்து நின்று இந்த பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க உதவுமாறு வேண்டுகிறோம். இந்த நிகழ்வு மிகவும் சிறப்பாக நிறைவு பெறவிருக்கிறது. எனவே அனைவரும் விரைவாக வந்து உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு வேண்டுகிறோம். விளையாட்டு வீரர்கள் மாணவ தலைவர்கள் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் அனைவரும் வரிசையாக வந்து பிரதான மேடைக்கு முன்பாக நிற்குமாறு உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். ගාමිණී විද්‍යාලීය පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් කරුණාකර ප්‍රධාන පීඨිකාව වෙත රැස්වන්න. பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து என வர்ணிக்கப்படுகின்ற இரண்டு அணில்கடையிலான பெரும் சமரினுடைய 4வது ஆண்டு விழா இந்த நிகழ்வு 2023ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நூரலியா மண்ணினுடைய கிரிக்கெட் பெரும் சமர் 4வது முறையாக இந்த வருடமும் மிகவும் சிறப்பாக நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. இந்த வகையிலே இந்த பங்கு பற்றிய இரண்டு அணிகளுக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு நாங்கள் இந்த பிரதான பரிசளிப்பு நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கின்ற நூரலியா மாநசபையினுடைய கௌரவத்துக்குரிய நகர பிதா அவர்களையும் வந்திருக்கின்ற ஐதிகள் அனைவரையும் அன்பு கூர்ந்து அழைக்கின்றோம். அதே போன்று திருத்துவக்களுடைய ஆசிரியர் குழாமையும் மேடைக்கு வந்து அமருமாறு உங்களையும் நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். ආයිබෝවන් එකමුතු බව මිත්‍රත්වය ක්‍රීඩා ගෞරවය ජය පැරදුම එකට එක් කරන ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් තුළ සිංහල දමිළ පාසල් අතර එකම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම බැටල් ඔෆ් ලිටල් ඉංග්ලන්ඩ් අවසාන දිනයයි මේ. අති උද්‍යෝගිමත් ක්‍රීඩා ආත්ම එකට කර ගෞරවයෙන් හා විශිෂ්ට තරඟත්වයෙන් පිරි අද දින පුරා දිගහැරුණු මේ විශිෂ්ට සංග්‍රාමයේ අවසානයයි මේ. இலங்கை கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 18 அணிகள் பெரும் சமரில் இணைகின்றார்கள். அந்த வகையிலே முதல் அணிகளாக தமிழ் சிங்கள இரண்டு கல்லூரிகள் இடையிலான மாபெரும் கிரிக்கெட் சமர் இந்த சமர்தான். அந்த வகையிலே வந்திருக்கின்ற அனைத்து உள்ளங்களையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். බැටල් ඔෆ් ලිටල් ඉංග්ලන්ඩ් 2026 අද දින අවසත් දින උත්සවය සඳහා සැපැමිණි ගරු නගරාධිපතිතුමා වන උපාලි වනිගසේකර මහතාණන් හිටපු ගරු නගරාධිපති මහින්ද දොඩම්පගේගම මහතාණන් ගාමිණී විද්‍යාලීය පාසල් ගරු නියමුවාණන් වන නිමල් කුමාරදාස මහතාණන් ශ්‍රද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමන් වන එන් නවරත්නම් මහතාණන් ඇතුළු පාසල් දිත්ව ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් සහ ක්‍රීඩාභාර කණ්ඩායම් නිලධාරීන් සහ සියලු දෙනා ගෞරවපූර්වක පිළිගැනීමයි. எமது அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கின்ற நூரலியா மாநசபையினுடைய கௌரவ மேயர் நகரபிதா அவர்களையும் எங்கள் கல்லூரியுடைய பழைய மாணவரும் மாநசபை உறுப்பினருமான கௌரவத்துக்குரிய இளையராஜா அவர்கள் அதே போன்று எமது காமினி வித்தியாலய அதிபர் அவர்கள் அதே போன்று பரிசு திருத்துவ மத்திகளுடைய அதிபர் அவர்கள் பிரதி அதிபர்கள் நலன் விரும்பிகள் ஆசிரியர்கள் இரண்டு அணிகளுடைய விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்கள்
பழைய மாணவர் சங்க செயலாளர்கள், முக்கியஸ்தர்கள் அனைவரையும், பெற்றோர் சங்க செயலாளர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் நாங்கள் விழா ஏற்பாட்டுக் குழு சார்பாக வரவேற்கின்றோம். Battle of Little England 2026 අවසන් දින සනිටුහන් කිරීමේ පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කිරීම සඳහා ගෞරවපූර්වක ආරාධනය ශ්‍රොත්‍රතිත්ව විද්‍යාලීය විදුහල්පතිතුමන් වන එන් නවරත්නම් මහතාණෙනි ඔබතුමන්ටයි. இந்த பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியிலே முதலாவது அம்சமாக வரவேற்புரை நிகழ்த்துவதற்காக பரிசு திருத்துவ மத்திய கல்லூரியுடைய அதிபர் திரு என் நவரத்னம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். 2026 ஆண்டு பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து இறுதிப் போட்டியில் இந்த கடைசி நாளாகிய இன்று இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய இந்த இனிமையான ஒரு நாளிலே 4வது தடவையாக பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து என்ற இந்த மாபெரும் கிரிக்கெட் சமரை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்தமையிட்டு நாங்கள் பாடசாலை சார்பாக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இலங்கையின் வரலாற்றில் மீண்டும் ஒரு வரலாற்று பதிவை நிகழ்த்தும் ஒரு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு அமைந்திருந்தது. இந்த 3 நாட்களும் காலநிலைக்கு ஈடு கொடுத்து ஒரு வெற்றிகரமாக இந்த போட்டியை இன்று நாங்கள் நிறைவு செய்துள்ளோம். இந்த வரலாற்று ரீதியான இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த போட்டியில் காமடி தேசிய பாடசாலை, எமது பரிசுத்த திருத்துவ மத்திய கல்லூரி, இந்த 2 பாடசாலைகளுக்கிடையில் பாடசாலை அதிபர் உட்பட ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள், நலன் விரும்பிகள், பெற்றோர்கள் அனைவருடைய ஒத்துழைப்பின் காரணமாக சிறப்பான ஒரு போட்டியை நடத்தி முடித்த ஒரு சந்தோஷத்தில் நாங்கள் அனைவரும் இருக்கின்றோம். ஒரு விளையாட்டுப் போட்டியில் வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜமானது. வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் இடையில் எத்தனையோ இடைவெளிகள் இருந்தாலும் அந்த இடைவெளிகளை நிரப்புவது மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம், ஒற்றுமை, பாடசாலைகளுக்கிடையிலான நட்புணர்வு. இந்த ஒற்றுமை தான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அந்த ஒற்றுமையின் காரணமாக தான் இந்த நுவரெலியா எடுத்துக்கொண்டால், நுவரெலியாவில் நாங்கள் அனைத்து இன மக்களும் மிகவும் சகோதரத்துவத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே அந்த ஒற்றுமையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் பாடசாலைகளுக்கிடையில் ஒரு நல்லுறவை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த போட்டி நிகழ்ச்சி அமைந்தது. எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இந்த போட்டி நிறைவு பெற்றமையிட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த போட்டியின் இறுதி வைபவத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற நுவரெலியா நகர பிதா உபாலி வணிகசேகர அவர்களை அன்போடு நான் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதேபோன்று சகோதர பாடசாலையின் அதிபர், காமடி தேசிய பாடசாலையின் அதிபர் அவர்களையும், 2 பாடசாலைகளின் உதவி அதிபர்கள், பிரதி அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், 2 பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான இந்த வெற்றி பாதையில் பின்னின்று உழைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். பழைய மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், நலன் விரும்பிகள் அனைவரையும் வருக வருகென மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றேன். அத்தோடு இந்த போட்டியின் பின்னால் இருந்து இந்த 3 நாட்கள் எம்மோடு இணைந்திருந்த இலங்கை கிரிக்கெட் சங்கத்தின் பயிற்றுவிப்பாளர்கள் மற்றும் இன்றைய அந்த போட்டிகளை வெற்றிகரமாக நடத்தி செல்வதற்கு துணை புரிந்த பாடசாலை கிரிக்கெட் சங்கத்தின் அனைத்து உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள், எங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்த அனைத்து நண்பர்கள், பழைய மாணவர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருவென வரவேற்பதோடு, இந்த 2026 ஆண்டு நடந்து முடிந்த இந்த சமரானது தொடர்ந்து எமது பாடசாலைகளுக்கிடையில் நடைபெற வேண்டும், ஒவ்வொரு வருடமும் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என வாழ்த்தி, இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும் அவர்களோடு சேர்ந்து பங்களிப்பு செய்த பரிசுத்த திருத்துவ கல்லூரியின் மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகின்றேன். அனைவருக்கும் நன்றி. வரவேற்புரை நிகழ்த்திய கல்லூரி அதிபருக்கு நன்றிகள். ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. අප ඔබ සමගය අපේක්ෂිත මේ මහා සංග්‍රාමයේ ගෞරවනීය මොහොත කෙසේනම් වේවිද? පාසල් නාමය වෙනුවෙන් බැඳුණු සටන, පාසල් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් බැඳුණු සටන, නිල සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ගෞරවපූර්වක අවස්ථාවයි.
இந்த கிரிக்கெட் சமரினுடைய 2 அணிகளும் பங்கு பற்றிய உங்களுக்கான பதக்கங்கள், சான்றிதழ்கள், கிண்ணங்கள் வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சி இப்பொழுது ஆரம்பமாகிறது. எனவே நாங்கள் சின்ன மாற்றம். இப்பொழுது எங்களுடைய பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பிக்கின்ற எங்களுடைய மாநசபையுடைய நகர பிதா அவர்களை உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். නිල සම්මාන ප්‍රදානයට පෙර කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම නුවරඑළිය නගරාධිපතිතුමා වන උපාලි වනිගසේකර මහතාණෙනි ඔබතුමන්ටයි. ස්තුතියි. පළමුවෙන්ම මා ඉතා අගේ කොට සලකනවා මේ අවස්ථාවට නුවරඑළිය නගරාධිපතිතුමා වශයෙන් මාහට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නුවරඑළිය නගරයේ ගාමිණී විද්‍යාලය හා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර පැවති බිග් මැච් එක අපි කියන්නේ ක්‍රිකට් තරඟයෙන් මාහට දැනගන්න ලැබුණා දැන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින එකම බිග් මැච් එක තමයි මේ දැන් නිමාවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඒක සුවිශේෂී දෙයක්. වෙනත් නගරවල නම් මේක විශාල සංදර්ශන ආවේගශීලී විදිහට පවතින තරඟයක්. නමුත් මේ සීතල නුවරඑළියේ මේ අවස්ථාවට මට සහභාගී වීමත් මගේ පුතා ගාමිණී විද්‍යාලයේ ආදි ශික්ෂකයෙක් වීමත් ගාමිණී විද්‍යාලයත් එක්ක බැඳුණු ඒ අතීතයත් මා දන්නා හඳුනන අපේ ප්‍රදේශයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිසු දරුවනුත් මේ හැමදෙනාමත් මේ මොහොතේ මම ඉතා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා, ඒ වගේම අගය කොට සලකනවා. දැන් මම හිතන්නේ මෙම තරඟයෙන් මට දැනගන්නට ලැබුණු පරිදි ගාමිණී විද්‍යාලය තමයි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. එම සතුටින් උද්දාමයට පත් වෙලා තියෙන සිසුන්, ඒ වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිසුනොත් මේ අවස්ථාවට ඒ උද්‍යෝගයෙන්ම ඒ ජයග්‍රහණයෙන්ම මම හිතන්නේ පරාජයක් නෙමෙයි, ඇත්තටම උද්‍යෝගයෙන් සතුටින් ජය පරාජය දෙකම විඳ ගන්නට හිත හදාගෙන බොහොම සතුටින් මේ අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ මොහොතේ මේ සීතල දේශගුණයත් වැහිබර කාලගුණයත් සමගම මේ තරඟාවලියේ ඊටාම උද්‍යෝගයෙන් බලා හිටින්නේ මේ ජය කුසලාන ලබා ගැනීමටයි. එම නිසා මම හිතනවා අපි මේ අවස්ථාව උදා කර ගන්නා එක හොඳයි කියා. එම නිසා මම මේම කෙටි කතාව මෙතනින් අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.
ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. මීළඟට මාගේ මේ ගෞරවනීය ඇරියම නුවරඑළිය ගාමිණී ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිතුමාටයි. நன்றி உரையாற்றுவதற்காக காமணி மத்தியங்களுடைய அதிபரை அன்போடு அழைக்கின்றோம். සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. අද දවසේ අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා නුවරඑළිය නගර සභාවේ ප්‍රධාන පුරවැසියා නගරාපතිතුමා උපාලි වණිකසේකර මැතිතුමනි, අවසරයි ඔබතුමන්ගෙන් මගේ සහෝදර විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමනි, මගේ විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුනි, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සොයුරු සොයුරියනි, සුදතිත විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අද දවසේ මෙතනට පැමිණලා සිටින සිරස මාධ්‍ය ආයතනයේ ජාතික රූපවාහිනිය මාධ්‍ය සගයේනි ආදරයෙන් පිළිගන්න ඔබ සියලුම දෙනා, මගේ විද්‍යාලයේ ආශිෂ් සංගමේ ලේකම්තුමා ඇතුළු අනිකුත් නිලධාරීන්ගෙන් අවසර, ආදරණීය දුවේ පුතේ, අද දවසේ අපේ සුවිශේෂීම කණ්ඩායම පාසල් දෙකේම කණ්ඩායම් දෙකේ ආදරණීය පුතාලගෙන් අවසර. ඉසුතු කතාවට කලින් මම පුංචි දේවල් ටිකක් මතක් කරන්නම්. නගරාපතිතුමනි, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වෙන එකම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම මේක. ඒ වගේ මේකේ තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි ද්‍රවිඩ පාසලක් සහ සිංහල පාසලක් කරන ලංකාවේ එකම ක්‍රිකට් ගැටුම. ඒ වගේම මේ තරඟය ආරම්භ කරද්දී අපිට බලාපොරොත්තු තිබ්බා මේ තරඟ පවත්වන එකෙන් අපේ පාසල් දෙකේ හෝ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දරුවෙක් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක බලාපොරොත්තුව තමයි අපි මේ තරඟය ආරම්භ කරන්නේ. මම හිතනවා අපි ඒ සිහිනයට කිට්ටු වෙමින් ඉන්නේ කියලා. මොකද 2024 තරඟයේදී සුදතිත විද්‍යාලයේ ටෝනි ග්‍රේට් කියන ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ දැන් කොළඹ කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම මගේ විද්‍යාලයේ මෙවර ආරම්භක පිතිකරු, ඒ වගේම කඩළු රකින්නා වන දහම් සෙනවිරත්න ක්‍රීඩකයා මේ වෙනකොට ලංකාවේ 19 වෙනි පහළ තරඟකරුවන් 3000ක් අතරින් ලංකාවේ 8 වෙනියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඒ දරුවට නොබෝ කාලෙකින්ම ජාතික කණ්ඩායමේ කියන්නේ 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ දොරටු විවරය කියලා පුතේ මම ආශිර්වාද කරනවා මේ අවස්ථාව ඔයාට හම්බ වෙන්න කියලා. ඒත් එක්කම නුවරඑළිය ක්‍රිකට් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට අපි සෙල්ලම් කරන්නේ ඩිවිෂන් 3 වල. ඒකට අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි මෙතනිනුත් ඉස්සරහට තව එක අදියරක් ඉස්සරහට යන එක. මම හිතනවා අපේ කණ්ඩායමට මෙවර ඒ අවස්ථාව ලබා දෙයි කියලා මගේ පුහුණු කරුතුමන්. එතකොට නුවරඑළියට මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් එහෙම නැත්නම් බිග් මැච් ටිකක් නුහුරුයි. ඒ නිසාම අපි මේවා සංවිධානය කරද්දී ගොඩක් ගැටලුකාරී අවස්ථාවන්ටපත් වෙනවා. විද්‍යාල දෙකේම අපි විදුහල්පතිවරු කෝච් එක්ක MICත් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි යන්නේ. සමහර වෙලාවට රුපියල් 100ක 200ක ටිකට් එකක් විකුණ ගන්න ගියත් අපේ දරුවෝ බැනුම් අහන අවස්ථා ගොඩක් තිබුණා. මම මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ආදරණීය අම්මලා තාත්තලාගෙන්, වෙළඳ ප්‍රජාවකින් සහ අනිත් අයගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ දරුවන් එහෙම බැනලා ඉලවගන්නේ නැතුව අපිට ආධාරයක් කරන්න කියලා. නගරාපතිතුමනි, ඔබතුමාගෙන් ඉතාමත්ම කාරුණිකව වගේම විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයෙක් විදිහට මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි මේ ක්‍රීඩාංගණය මෙතන පැවැත්වුවාට අපිට ලකුණු පෝරුවක් තිබ්බේ නැහැ. අපේ දරුවෝ දන්නේ නැහැ ලකුණු 30ක් 40ක් ගැහුවම මම දැන් අර්ධ සතකයට යනවද එහෙම නැත්නම් සතකයට යනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක ලකුණු පෝරුවක් නැහැ. අපි ටිකට් එකක් ගහලා ටිකට් එක ළමයට ඉෂුව කරාට වැඩක් නැහැ. 4 වටින්ම නගරාපතිතුමනි මේ ක්‍රීඩාංගණයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බහුතරයක් මේ තරඟය බලන්නේ නොමිලේ. හැබැයි අපි එක විද්‍යාලයකින් මේ තරඟය වෙනුවෙන් ලක්ෂ 7.5කට ආසන්න මුදලක් වියදම් කරනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රවේශ පත්‍රයක් අරගෙන එන්න අවස්ථාවක් අපිට තිබුණා නම්
මම හිතනවා ඒක මේ දරුවන්ගේ මේ අපි කරන උත්සාහයට අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් වෙයි. ඒ වගේම ඊයේ දවස පෙරේද දවස් දෙදිනම මම හිතන පැය 6කට ආසන ප්‍රමාණයක් අපිට වැස්සෙන් අපේ තරඟය අවලංගු කරගෙන හිටියා. අපි ඊයේ 1 ඉඳලා 5 වෙනකම් මෙතෙන් වෙලා ඉඳගෙන හිටියා. එතකොට මේක අපිට මේ තනතිරුව හොඳට ශක්තිමත්ව හදලා නැහැ වගේම තනතිරුව වහගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම ක්‍රීඩාංගනයේ පොඩි වැස්සකටත් වතුර පිරෙනවා. ඔබතුමාගෙන් ඊ타මත්ම කාරුණිකව මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා මෙහි ප්‍රධාන පුරවැසියා ඉක්මනින්ම මේ ක්‍රීඩාංගනයේ පිළිසකර දුන්නොත් අපිට විතරක් නෙවෙයි මේකේ ක්‍රීඩා කරන හැම එක්කෙනෙකුටම ඒ අවස්ථාව අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙමනම් ඒත් එක්කම ඊයේ දවසේ අපි පැය 4ක් මෙතන ඉඳගෙන ඉඳලා අපි ඊයේ හවස රැස්වීමේදී ප්ලෑන් කරා කොහොමද අපි මේ ජයග්‍රහණය හොයාගන්නේ කියලා. අපේ කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු 42ක් ලබාගෙන මං කිව්වා පුතේ ඔයා ලකුණු 8ක් අරගෙන ඔයාගේ හාෆ් සෙන්චරි එක ගහලා එයාලට දෙමු කියලා. නෑ සර් මගේ හාෆ් සෙන්චරියට වඩා මගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය මට වටිනවා කියන එකේ දරුවා කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ සිතුවිලි තියෙන දරුවොත් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. අපි 2025 දින්න 2024 සුදතිත්ව විද්‍යාලයේ දින්න පළවෙනි තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. මේ හැම දෙයක්ම දරාගෙන අපේ දරුවෝ ක්‍රීඩා කරලා අපි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. ලබන සැරේ කවුරු ජයග්‍රහණය කරනවද කියන අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා මෙවර සුදතිත්ව විද්‍යාලයේ මේ තරඟයට ආවේ එයාලගේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයෝ 9 දෙනෙක් නැතුව. මම එතුමාට පුහුණුකරුවාට ස්තුති කරනවා. එහෙම නැතුව කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා දවස් 3ක් තිස්සේ දවස් 3ක් මේ තරඟේ මේ විදියට පවත්වාගෙන ගියාට අපි නුවරඑළියට දවස් 3ක් බිග් මැච් එක ගහමු කියනකොට අපිට පොඩි සැකයක් තිබ්බා දවස් 3ක් ගහන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. හැබැයි අපේ කොල්ලෝ ටික දක්ෂයි. එයාලා දවස් 3ම තරඟේ පැවැත්තුවා. ඒ නිසා පුතේ ඔබට හොඳ ගමනක් තියෙයි. ඒ නිසා ඔබට මේ ජයග්‍රහණය මාවත විවර වෙන්න තියෙනවා. ඔබ තව ඔබව පුහුණු කරුවන්ට හම්බ වෙලා මේ මාධ්‍ය ප්‍රචාර වලින් ඔබව ඇස ගැසුනොත් ඔබ ලංකාවේ හෝ ලෝකේ කොතනකට හරි ඔබතුමන්ලට ඔබ දරුවන්ට මම ඒ ආශිර්වාදය කරනවා. එහෙමනම් සමාරම්භ උත්සවයට අපෙත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ නුවරඑළිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමියට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම අපෙත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන අපගේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා මොහොතක් රැඳී හිටියා. ඒත් එක්කම අපගේ ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමන් අපෙත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම ශ්‍රීකාන්ත සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා අපෙත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. සියලු දෙනාටම මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. එතකොට අද ඊයේ පෙරේදා අපෙත් එක්ක වැඩ කරපු සිරස මාධ්‍ය ආයතනයේ මාධ්‍යවේදීතුමනි ස්තුතියි ඔබට. ඒ වගේම ලකුණු සටහන් කරුවන් පුහුණු කරුවන් ඒත් එක්කම අපේ විනිශ්චයකරුවන් ඒ වගේම මේ තරඟයේ තීරක විදිහට කටයුතු කරපු ඒ සියලුම දෙනා අපේ ඊට ඊටාම හොඳ තරඟයක් පවත්වාගෙන යන අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අපි ශබ්ද පරිපාලක කටයුතු කරපු අපේ ආශිෂ චානක මහත්මයා සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. ඒත් එක්කම විශේෂම ස්තුතිය 4 වෙනි වතාවටත් අපිට පුළුවන් වුණා කිසිදු ගැටුමක් නැතුව මේ තරඟය අවසන් කරන්න. මම හිතනවා මේකෙන් පස්සෙත් කුසලාන ලබා ගත්තට පස්සෙත් අපේ තරඟකරුවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන්ට පුළුවන් ජයග්‍රාහීව මෙතන සමරන්න ඊට පස්සේ සාමකාමීව යන්න. මොකද අපිට මතකයි අපි අපේ රිය පෙරහැර ගැන සාකච්ඡා කරන්න මෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිතුමා හමු වෙන ගිය වෙලාවේ කිව්වේ බීලා නම් අහු වෙන්න එපා කියලා. විදුහල්පතිතුමාට මතක ඇති බීලා නම් අහු වෙන්න එපා කියලා අර පල්ලැහැ බාරක පෙන්නලා තව වචනෙකුත් අපිට කිව්වා. ඉතින් ඒ කිසිදු ගැටුමක් නැතුව 4 වෙනි වතාවටත් අපිට පුළුවන් වුණා මේ තරඟය සාමකාමීව අවසන් කරන්න. මම හිතන්නේ අපේ තරඟ තීරකතුමා
මට කිව්වා මම විශේෂයෙන්ම විදුහල්පතිතුමා ඒක තමයි සඳහන් කරන දේ කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මම වැඩි කාලයක් ගන්නෑ. ඔබ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රාහී දවසක් අනාගතයක් වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනෙක් ප්‍රදේශයේ ඉන්න සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා එකා වගේ වැඩ කරලා මේ දරුවන්ගේ අනාගතේ මීට වඩා ඉස්සරහට ගෙනෙමු කියලා. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ස්තුතියි. நன்றி உரையாற்றிய காமினி வித்தியார்த்தியினுடைய அதிபருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. Battle of Little England 2026 මීළඟට අප සූදානම් වන්නේ මීට පෙර පැවැත් වූ ක්‍රිකට් තරඟාවලිවල සහතිකපත් ප්‍රදානය සඳහායි. இப்போ நாங்கள் இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற போட்டிகளுக்கான சான்றிதழை வழங்க வைக்கின்ற நிகழ்வுக்கு வருகின்றோம். Battle of Little England 2023 වර්ෂ පළමු වර ක්‍රිකට් මහා සංග්‍රාමය තුළ ජය පෙරදුමකින් තොරව කණ්ඩායම් දෙපිළටම සහතිකපත් හිමිවනු ඇත. ඒ සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ගාමිණී විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය සඳහා හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පති මහේෂ් නාලක ද සිල්වා මහතාණෙනි ඔබතුමන්ට 2023 Battle of Little England පළමුව සහතික ලබා ගනුයේ ගාමිණී විද්‍යාලීය කණ්ඩායමයි. මෙයට ආරාධනය ගාමිණී විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් නායක 2023 වර්ෂ Battle of Little England ෂෝන් ප්‍රනාන්දු ඔබටයි. 2023 ஆண்டு நடைபெற்ற பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து போட்டியிலே நடைபெற்ற சாதனைக்காக காமினி வித்தியார்த்தியுடைய பிரதி அதிபரை அழைக்கின்றோம். இது ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. මීළඟට ශුද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානයට ගෞරවනීය ඇරයුම පාසල් සංවර්ධන සමිති ලේකම් ජෝර්ජ් මහතාණෙනි ඔබතුමන්ටයි. මේ සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම සහතිකපත් ලබා ගැනීම සඳහා 2023 වර්ෂ පළමු වර Battle of Little England 2023 වර්ෂ ශුද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් නායක ගෝපී ක්‍රිෂ්ණා ඔබටයි. 2023 ஆண்டு பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து போட்டியிலே திருத்துவகளினுடைய அணி தலைவர் கோபி கிருஷ்ணா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இந்த பரிசுகளை வழங்குகின்றார் பாடசாலை அபுல் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் திரு ஜார்ஜ் அவர்கள். සහතිකපත් ප්‍රදානය සඳහා එක් වූ ඔබට ස්තුතිය. මීළඟට Battle of Little England 2024 වර්ෂ දෙවන වර සංවිධානය වූ ක්‍රිකට් මහා සංග්‍රාම ගැටුමෙහි ජයග්‍රහණය හිමි කරගත් ශ්‍රද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කණ්ඩායම් නායක ගෝපී ක්‍රිෂ්ණා ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම. සහතිකපත් ප්‍රදානය සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා නිලධාරී භාර රවිචන්ද්‍රන් මහතාණෙනි ඔබටයි. 2024 ஆண்டு நடைபெற்ற போட்டியிலே வெற்றி பெற்ற திருத்துவானியினுடைய தலைவர் கோபி கிருஷ்ணாவை அழைக்கின்றோம். இவருக்கான சான்றிதழை வழங்கி வைக்கின்றார் திருத்துவானியினுடைய கிரிக்கெட் பொறுப்பாசிரியர் திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்கள். அதோடு இன்றைய பயிற்றுவிப்பாளர் பொறுப்பாசிரியர் கனகேஷ் அவர்களையும் நாங்கள் நன்றி கூறுகின்றோம். ස්තුතියි ඔබට. මීළඟට Battle of Little England 2024 දෙවන වර අනුශූරතාවයේ දිනාගත් ගාමිණී විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් නායක සෙව්ජිත් විදුනික ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම සහතිකපත් ලබා ගැනීම සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය සඳහා ගෞරවපූර්වක ආරාධනය ගාමිණී විද්‍යාලීය නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ගුරු ඩී.එල්. තුෂාරි ගුරු මෑණියනි ඔබතුමියටයි. அந்த போட்டியில் 2024 ஆண்டு போட்டியிலே
இரண்டாம் இடத்தை பெற்ற காமினி தேசிய படத்தினுடைய அணி தலைவர். இவருக்கான சான்றிதழை வழங்கியிருக்கின்றார் காமினி வித்தியாலயத்தினுடைய விளையாட்டு பொறுப்பாசிரியர். ස්තුතියි ඔබලාට. මීළඟට 2025 වර්ෂයේ තුන්වන වර සංවිධානය වූ Battle of Little England ජයග්‍රහණය සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය සඳහා ගෞරවපූර්වක ආරාධනය ගාමිණී විද්‍යාලීය ගුරු ඔලනී ජයලානී මහත්මියනි ඔබතුමියටයි. 2025 Battle of Little England ජයග්‍රහණය හිමි කරගනුයේ ගාමිණී විද්‍යාලීය කණ්ඩායමයි. සහතිකපත් ලබා ගැනීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම නායක සෙව්ජිත් විදුනිත ඔබටයි. 2025 ஆண்டு பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து போட்டியிலே வெற்றி பெற்ற காமினி வித்தியாலயத்தினுடைய அணித்தலைவர் இப்பொழுது சான்றிதழை பெறுகின்றார். அந்த வித்தியாலயத்தினுடைய ஆசிரியை அதனை வழங்கி வைக்கின்றார். இது 2025 ஆண்டு நடைபெற்ற போட்டி. Battle of Little England තුන්වන වර සංවිධානය වූ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාම 2025 අනුශූරතාවයේ දිනාගත් ශුද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානයට ගෞරවපූර්වක ආරාධනය එම පාසල් පුහුණුකරු ඩේවිඩ් රෙල්ෆ් මහතාණෙනි ඔබටයි. සහතිකපත් ලබා ගැනීම සඳහා කණ්ඩායම් නායක ගෝපි ක්‍රිෂ්ණා ඔබටයි මේ ගෞරවනීය හැරයුම. 2025 ஆண்டு போட்டியிலே இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அணித்தலைவர் கோபி கிருஷ்ணா அவர்களை அழைத்து கொண்டு இதனை வழங்கி வைக்கின்றார் கிரிக்கெட் பயிற்றுவிப்பாளர் டேவிட் ரெல்ஃப் அவர்கள். இருவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். පෙර වර්ෂයන්හි සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා එක් වූ ඔබ සැමට ස්තුතිය. අතිශය උද්‍යෝගිමත් ක්‍රීඩාත්මය එකට එක් කරන ගෞරවනීය හා විශිෂ්ට ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් නම් සන්නාමය දිදුලන්නට ගාමිණියන් සහ ශ්‍රද්ධතිත්‍ර විද්‍යාලීයන් තෙදිනක් පුරා දිගහැරුණු මේ විශිෂ්ට සංග්‍රාමයේ අවසානයේ සනිටුහන් කිරීම සමග නිල සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවයි මේ. 2026 ஆண்டு நடைபெற்ற 4வது கிரிக்கெட் பெரும் சமரில் இடம்பெற்ற 2 அணிகளுக்கிடையிலான சான்றுகளையும் கிண்ணங்களையும் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சி இப்பொழுது ஆரம்பமாகிறது. තරගයට හොඳ පහර එල්ල කරමින් තෙදිනක් පුරා පැවැත් වූ Battle of Little England 2026 හොඳම පිතිකරුට හිමි සම්මානය කවුරුන් දිනා ගනීවිද? ශුද්ධත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය මුතුලිංගම් රිසාන්තන් ඔබයි ජයග්‍රහණය කරනුයේ. Battle of Little England 2026 හොඳම පිතිකරුට හිමි සම්මානය ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ගාමිණී විද්‍යාලීය නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමනි තුමියනි ඔබතුමියටයි. இம்முறை நடைபெற்ற 2 நாள் போட்டியிலே சிறந்த துடுப்பாட்டக்காரரான விருதை பெறுகின்றார் ரிஷாந்தன். இவருக்கான பரிசுகளை வழங்கியிருக்கின்றார் நம்முடைய காமினி வித்தியாலயத்தினுடைய பிரதி அதிபர். இவருக்கான பிரத்யேக பரிசொன்றும் காத்திருக்கிறது. இது பழைய மாணவர் சங்க சார்பாக பயிற்றுவிப்பாளர் டேவிட் ரெல்ஃப் அவர்களையும் அழைக்கின்றேன். ස්තුතියි ඔබතුමියට. මීළඟට තරඟයේ එක් පහරකට පන්දු රඳවා ගනිමින්
තෙදිනක් පුරාවට Battle of Little England 2026 හොඳම පන්දු රකින්නාට හිමි සම්මානය දිනා ගනු ලබන්නේ ශ්‍රද්ධ චිත්‍ර විද්‍යාලය ශශි කුමාර් ශදුර්වන් ඔබයි. இந்த போட்டியிலே சிறந்த பந்து வீச்சாளர் சசிகுமார் சதுர்வன் இவர்தான் சிறந்த பந்து வீச்சாளர். හොඳම පන්දු රකින්නාට හිමි සම්මානය ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම නුවරඑළිය ගරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි. Battle of Little England 2026 ප්‍රහාරිත ක්‍රිකට් පහරට විශිෂ්ට පන්දු යවමින් අද දින හොඳම පන්දු යවන්නා වනුයේ ගාමිණී විද්‍යාලය එස් තනෝජන් ඔබයි. சிறந்த பந்து வீச்சாளர் காமினித்தாடிய எஸ் தனுஜன் முதலாவது அந்த பதக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டவர் சிறந்த களத்தடுப்பாளர். හොඳම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානය ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම නාගරික මන්ත්‍රී இளையராஜன் ඔබතුමන්ටයි. இவருக்கான பரிசனை வழங்கியமைப்புக்காக பழைய மாணவரும் மாநசபை உறுப்பினருமான கௌரவத்துக்குரிய இளையராஜா அவர்கள். இவர் சிறந்த பந்து வீச்சாளர் 2026 ஆண்டுக்கான பந்து வீச்சாளர் விருது. සම්මාන ලබා දීමට එක් වූ ඔබට ස්තුතිය. තරඟයට උණුහුම එක් කරමින් විශිෂ්ට තරඟකාරීත්වයක් හමුවේ පන්දුවෙන් පන්දුවට දස්කම් පාමින් පහරින් පහරට දස්කම් පාමින් තෙදිනක් පුරා පැවැත් වූ Battle of Little England 2026 තරඟේ වීරයා බවට පත්වනුයේ ගාමිණී විද්‍යාලය සදැව් නිර්වාන් ඔබයි. இதற்கான சிறந்த வீரராக காமினி வித்தியாசத்தினுடைய வீரர் சதேவ் நிர்வான் அவர்கள் தெரிவாகின்றார். තරඟේ වීරයාට හිමි සම්මානය ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය නියෝජ්‍ය විදුහල්පති පී ශිවකුමාර් මහතාණෙනි ඔබතුමන්ටයි. ස්තුතියි ඔබට. අති විශිෂ්ට මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය Battle of Little England 2026 තරගයට උරෙන් උර ගැටමින් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ නැගී එන ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය දිනා ගනු ලබන්නේ පළමුව ගාමිණී විද්‍යාලීය ක්‍රීඩක රක්ෂාන් නිමේෂ් ඔබයි. ரக்ஷான் நிமேஷ் வளர்ந்து வருகின்ற சிறந்த வீரருக்கான விருதை பெறுகின்றார் காமினி கல்லூரியிடமிருந்து. නැගී එන ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ශ්‍රද්ධතිත්ව විද්‍යාලීය නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි. இவருக்கான பரிசை வழங்குகின்றார் பிரதி அதிபர் சண்முகராஜா அவர்கள். இவர் வளர்ந்து வருகின்ற
சிறந்த விளையாட்டு வீரருக்கான விருது காமினி தேசிய கல்லூரியிடமிருந்து இந்த விருது. ස්තුතියි ඔබට. තරඟයේ කරට කර ගැටමින් නව උද්‍යෝගයක් එක් කරමින් Battle of Little England 2026 දෙවන නැගී එන සම්මානය දිනා ගනිමින් ක්‍රීඩකයා බවට පත්වනුයේ ශ්‍රද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය பாஸ்கர் அஸ்வின் ஒபாய். வளர்ந்து வருகின்ற விழாக்கான விருதை திருத்துவ கல்லூரியின் பக்கத்திலிருந்து பாஸ்கர் அஸ்வின் பெறுகின்றார். තරඟයේ නැගී එන ක්‍රීඩකයාට සම්මානය ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම අජිත් කරුණාරත්න මහතාණෙනි ඔබතුමන්ටයි. නැගී එන ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ගාමිණී විද්‍යාලීය ගුරු හංසිකා ගුරුමෑණියනි ඔබතුමියටයි. பரிசு திருத்துவ கல்லூரியுடைய சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரருக்கான பிரத்யேக விருது ஒன்றை எங்களுடைய பழைய மாணவர் சங்க சார்பாக திரு டேவிட் ரெல்ஃப் அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். திருத்துவ கல்லூரியுடைய சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரராக தெரிவானவரை அன்போடு கிடைக்கின்றோம். ரிசானுக்கான சிறந்த தனிப்பட்ட விருது ஒன்றை பழைய மாணவர் சங்கத்தினுடைய சார்பாக கோச் டேவிட் அவர்கள் வழங்குகின்றார்கள். தேங்க்யூ. සම්මාන ප්‍රදානය සමගින් එක්වූ ඔබ සියල්ලට ස්තුතිය. Battle of Little England 2026 ශූරතාවයේ දිනාගත් ගාමිණී විද්‍යාලයට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. එසේනම් අතිවිශිෂ්ට සංග්‍රාමයේ තෙදෙන පුරාදිග හැරුණු කැපවීම මහන්සිය ජයග්‍රහණය හමුවේ මේ ගෞරවනීය ඇරයුම කණ්ඩායම් නායක සිතුම් ගීතාංජන ඔබටයි සහතිකපත් ලබා ගැනීම සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ගාමිණී විද්‍යාලයේ ගුරු මෙත් ප්‍රාර්ථන මහතාණෙනි ඔබටයි. வெற்றி பெற்ற அணியினுடைய தலைவருக்கு சான்றிதழை வழங்குவதற்காக காமினி வித்யாலயத்துடைய ஆசிரியர் அன்போடு அழைக்கின்றோம். Battle of Little England 2026 අනුශූරතාවයේ දිනාගත් ශ්‍රද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. මීළඟට සහතිකපත් ලබා ගැනීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ශ්‍රද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් නායක
තෝමස් සෙබස්තියන් ඔබටයි. සහතිකපත් ලබා දීම සඳහා ගෞරවනීය ඇරයුම ශ්‍රුද්‍රතිත්ව විද්‍යාලීය උපවිදුහල්පති විෂ්ණුදරන් මහතාණෙනි ඔබටයි. இரண்டாம் இடம்பெற்ற அணிக்கான சான்றிதழ் வழங்குவதற்காக திருத்தக்குழுவினுடைய உபாதிபர் திரு விஷ்ணுவர்தன் அவர்களிடம் இருந்து அணித் தலைவர் தோமஸ் செபஸ்டியன் பெற்றுக்கொள்கின்றார். සහතිකපත් ප්‍රදානය සමගින් එක් වූ ඔබට ස්තුතිය. මීළඟට ප්‍රධාන පීඨිකාවේ වේදිකාව මතට ගෞරවපූර්වක ආරාධනය කුසලාන ලබා දීම සඳහා ගාමිණී විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති නිමල් කුමාරදාස මහතාණෙනි ඔබතුමන්ට ශ්‍රුද්ධතිත්ව විද්‍යාලීය විදුහල්පති එන් නවරත්නම් මහතාණෙනි ඔබතුමන්ට නුවරඑළිය ගරු නගරාධිපති මහින්ද දොඩම්පගමගේ ගරු නගරාධිපති නුවරඑළිය ගරු නගරාධිපති උපාලි වනිගසේකර මහතාණෙනි ඔබතුමන්ට ගෞරවපූර්වක ආරාධනය කුසලාන ලබා දීම සඳහා. இப்பொழுது மிக பெரிய முக்கிய பரிசு வெற்றி கேடயம். நான்காவது பெருஞ்சபரிலே இம்முறை முக்கிய இடத்தை பெற்றுக்கொண்டு வெற்றியீட்டிய காமினி தேசியர்களுக்கான சான்றிதழை வழங்குகின்ற வாய்ப்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு நாங்கள் பிரதான வெற்றி கடையத்துக்கு வருகின்றோம். அந்த வகையில் எங்களுடைய அழைப்பை வந்திருக்கின்ற நகரபிதா, காமினி தேசியர்களுடைய அதிபர், திருத்துக்களுடைய அதிபர், அதே போன்று வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மாநசபை உறுப்பினர் இளையஜா அவர்கள், அத்தோடு முக்கியஸ்தர்களை அன்போடு மடக்களிக்கின்றோம். இந்த பிரதான விருதை பெற்றவர்களுக்காக அதே போன்று 2 அணியினுடைய கோச் பயிற்றுப்பாளர்களையும் நாங்கள் மடக்களிக்கின்றோம். කුසලාන ලබා දීම සඳහා ප්‍රධාන පීඨිකා වේදිකාව මතට ක්‍රීඩා භාර නිලධාරීන්ට සහ පුහුණුකරුවන් වෙත ගෞරවනීය ඇරයුමයි. අතිවිශිෂ්ට සංග්‍රාමයේ තෙදින පුරා දිගහැරුණු කැපවීම මහන්සිය ජයග්‍රහණය අග්‍රස්ථානයට හිමිකම් කියනුයේ අද දින ශූරතාවය ලබා ගනිමින් ගාමිණී විද්‍යාලය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශූරතා කුසලානය ලබා ගැනීම සඳහා ගෞරවනීය ආරාධනය කණ්ඩායම් නායක සිතුම් ගීතාංජන ඔබටයි. காமினிய தேசியர்களுடைய அணி தலைவர், கிரிக்கெட் பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து 4வது ஆண்டுக்கான வெற்றி கடையத்தை தமது கல்லூரிக்கு பெறுகின்றார். இந்த வரலாற்று பயணத்திலே 4வது பயணத்தில் சாம்பியனாக சமநிலை வெற்றி பெற்ற காமினி தேசிய அணிக்கும் அதே போன்று திருத்துவ கல்லூரி அணிக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். අතිශය දැඩි තරඟකාරීත්වය මැද අවසානය දක්වා එකිනෙකට සහයෝගීතාවයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ක්‍රීඩා ගෞරවය හමුවේ ජයග්‍රහණය කර ගාමිණී විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. இந்த போட்டியிலே வெற்றி பெற்ற காமினி தேசிய கல்லூரிக்கும் சிறந்த ஒரு
உத்வேகத்தை கொடுத்த பரிசுத்த திருத்துவ மத்திய கல்லூரி அணிக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றொரு 5வது கிரிக்கெட் பெரும் சமரில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கின்றோம். பேட்லின் லிட்டில் இங்கிலாந்து 5வது போட்டியிலே சந்திக்கும் வரை இந்த போட்டிக்கும் இந்த பரிசளிப்பு நிகழ்வுக்கும் உதவி புரிந்த பங்களிப்பு நல்கிய